Voin hi October ni thum kumsang ni somni pathum thole ni ani a in zawain chibaile vekule Meitei nuin kan unaw te chunga lom thua soi ning khothong kho a mawai le kaya Meitei tlangwal Nelson a chuan abial nu hruain fian rial mun an pana tumlo khau lawin leimataka kuki khwa lamdan ram chung an lut pal talawa Kuki Village Defence Force te chuan lo mu in an mandun ta a Nelson ate pani hi uluk taka zonan zo nuin arambai tengol le Meitei lipun baka Meitei militants danga po innam no inan nei ho lo ti sia chuani wangin poisoi lo an ni ti achianga ti chuan an nu le pa te biak sakin thil omdan shil sia tan ni a Kuki te hian poisoi lo an ti natle ti hlum du ngai lo zia chiang taka soin an chwa zalen le ngalani he me chenula nu po hiana fanonun na anzo asak wangin thinlung takin lom thu asoi mol bokani Indigenous Tribal Leaders Forum 10 NIA ti che dan na takin andem Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te chuan ton naya Kuki mi Paruk National Investigative Agency 10 anruk bu chungchanga thu chhuah na takin an siam thu kan thu don na the Infal Times chuan atar lang Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te thu chhuaina tarlan danin Kuki mi anman khan meiche police officer le juvenile police te anom lokha India ramdan puikal ani thu soin khotang hruai tu te po ron an ni lo anti bok heng Kuki mi paruk te hi Meitei zirlai pani te ru bole tha an ni chungchanga NIA ten rin hel thil thua an man te an ni a Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te chuan thu chhuah an siama NIA te hetiang taka an che the ni chuan engwanga Kuki mi te torna khan ma anlak velo ti in Kuki meiche pani te pong swale tha te tribal no pangkum sari mi halhum le tribal mi David Chiakalu antana te khan khonge NIA te chu anom ti in an press release a chuan an soye Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te press release ina atarlan zel danin Manipur Sarkaral thuam da na tangaral thuam ruk bo chungchang te kha NIA te hian engtika ngen chin feldon India Sarkara chuan Manipura remna le muana tharum thona te khangral thuam ruk bo an mule tle ma chuan engtin ye nun phung pa ngai awm le anrin NIA te chuan Manipur Chief Minister Biren Singh ming chiat na tur thup tumin heng tribal mi te hi an man ni in an thu chhuah chuan an tar lang ani Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te chuan an thu chhuah chuan tarlang zelin zirtir tu pakhat kwakta bum ti puak tua an pu an man chungchanga po seimin lun gangte chu private school teacher pakhat ve mai ni thule criminal records anei ngai lo thu soin hengte po hi Meitei ten tribal mi te laka anin lulin na mai me ani thuan soyani heng wang hian Indigenous Tribal Leaders Forum te chuan an unaw te NIA tena anruk bo chu arang theng bera chwa turle lamka districta norna ton aina sazoka an chun zom tur thu hi an press release a hian an tarlang ni in kan thu don na Infal Times chuan at soye Committee on Tribal Unity ko 210 NIA ten Kuki anruk bo chu chwa wat turin an ngen Committee on Tribal Unity te chuan Central Bureau of Investigation le National Investigating Agency ten Kuki mi paruk rin hel thil thua anruk bo te chu Meitei te lamtang Home Minister Amit Shah chun na taka demin arang theang bera chwa turin an phut thu kan thu don na TMB report chuan atar langa Committee on Tribal Unity te chuan emergency shutdown chu NH37 a ankal pui tur thu soin Mr Sathang Kipjen New Kethelmanbi districta bijang khwami chu arang theng bera chwa turle darkar somli pariat chunga zo Kuki te NIA le CBI ten anman chu chwa turin an phut rualin heti hian thu chwa Committee on Tribal Unity te chuan an siam pakhat na Manipur Sarkaral thuam da na tangaral thuam ruk bowa innam noite man vek panina Kuki meichia te sarwa ka kaltir tu te man chwa pathumna Florence Hangsing le Olivia Changloi Kuki meiche pani te pongswale tha zui ngala innam noite man chwa le remna pek palina Thangsing Housing kumsari mi le anu ambulance hal nan tu te laka remna pek pangana Kisan Soram le State Commando te kangchup khwa a inhal tu le mipui te pong ka tu te laka remna pek parukna David Chiak rong taka thata alu tan bung tu
Meirambam Romes mangang apol telaka anatheng bera shemna pek heng until phut paruk te hi arang theng bera Union Home Ministry ma anlang lo chuan Committee on Tribal Unity te chuan Kangpokpi District chunga tiamchin omlovin norna anhuai hot tur thu antarlang Manipur State Chief Minister in a state din munashe chiang toklo Imphal Free Press Editor Manipur State buaime ka hian Manipur CM chuan state din munashe chiang lo hli a article zathum sumnga panga president's rule puan ani nge ni lo po ashelawani State Security Advisor Tana Ruat in Manipur State article zathum sumnga panga puan ani lawati po hi Chief Minister Biren Singh hian ashelaw engwang che nge central lamthu nei to ti chuan Manipur buaina a security advisor anda hi shiat alani lawa article zathum somnga panga chuan state ti tur chuan ram chungi mopon lame mochaga buaina chuan India dan point thu nei na ape kangin ma ala turani ti ani angin state hian to na chuan engma malak na anei lawa article zathum somnga panga ina asoi anga state in malak na anei lo chuan article zathum somnga paruk chu puan chun zom turani Manipura buaina re theilo wangin senior IPS officer ADGP Asuto Sinha chu danle thupek zongjong kengko tura ruat line ani han security advisor Kuldip Singh hena report pe zelang heti lai me khan Manipura hian article zathum somnga pangai mo zathum somnga paruk emo puan chungchanga RTI zo na oma chuan Ministry of Home Affairs MHA chuan hemi chungchang hi engma shat lo thu tar langa Manipur Chief Minister point hetiang chungchang engma asiat lo thu soibok ani CBI ten surgical strike an nei tlani kalta azirlai pani ruk bole tha anni chungchang run viral le chuan Manipur boruak chu aron ti so sang le ta a hemi case kalzela CBI te chuan pawmin lun haukip malson haukip ling nei chong bai te le tin nei khol te chorin hel thil thua an mana Manipur police te chuan okas ni a an press release a chuan an tan hill area sa kalarem chan lo thon lo tar lang to a Manipur Police Indian Army te le CBI te chuan heng mi pali pawmin lun haukip malson haukip ling nei chong bai te le tin nei khol te chu hanglep khwa tangin an rubawa CBI ten hebe pui hi tunkar pathiani khan nein jingkara nein hetiang thil a thlengti local meeting an shat vele road block an nei ngala masi CBI te le khotang roi to te in biak remna angin heng mi pali te ba ka no pang kumtling lo pani te chu annu le pa te telan phalwangin kaltlang tiran ni thukan thudona news 18 chuan asoye hanglep khwa tang hian Imphala NIA te chuan mi pali te chu phurthla in CBI official te chuan ga hotia shwai turin Imphal airport ta anlo nga ka Imphala tanga thlona chuak tlai ber hi tlailamdar nga le minute somlia chuak chu DGCA Director General of Civil Aviation BCAS Bureau of Civil Aviation Security le CISF te biak ron anni nuin NIA ten anmiman pali te phur thlennan huna do reido wangin he thlona thlok tur po hi delay tirani thu kan thu don na chuan atar lang heng mi pali te man anni vele Manipur Chief Minister chuan zirlai pani te ruk bawa thatu te chuman anni thu IX account atanga soin anchunga po shemna sang berlek ani tur thua soya amai ro chu NIA le CBI te che dana hian tlang mi te chu anlung oi lo hle ni ti kan thu don na news 18 chuan tar lang telin Indigenous Tribal Leaders Forum te chuan heng anmi man te hidarkar somli priyatma a chhuah anni lo chuan buaina so sang omani point mo an phur lo tur thu soin Manipur sarkar laka chuan thilphut paruk an nei thu press release an siam ngal ani CBI te chuan ITLF te thu chhuah chu an chhanglet Kuki zo namta na ding Indigenous Tribal Leaders Forum te thu chhuah chu CBI le NIA te chuan ron chhangletin zirlai pani ruk bole tha chungchanga anmi man te chu fin fia na thatok CBI team ten an nei thu the Imphal Times zo na changin an soya Manipur State buaina sang an chui chungchanga NIA le CBI te chuan har satna na men lo an to thu le theitop an chwa thu CIA le NIA te chuan press release ga hotia an neya chuan an soibok ani Indigenous Tribal Leaders Forum ten CBI le NIA ten an mo puna chu changle tin CBI le NIA ho tu te chuan Indian Penal Code an zom thun suya seimin nun gangte manani chungchanga CBI te chuang kwakta khwa bolero tanga bomti puak tuarin helni in khamitum khan mi pathumin hliam na tak antwara chumi wanga man anni thuan soya alaka thubai omtak wangin court phalna in NIA te custodia da ani thuan tar lang tel bok ani
CBI le NIA ti chuan danangin thil an kalpui zelanga seimin lun gangte chu heng puna uma te fili mani chuan arang theng bera chu ani tur thu an tar lang tel bok heti lai me khian NIA ti chuan moirang dem anan single midang pali ti po man an ni thole anu loka midang pali ti chu bela chhuale an ni thu soin moirang dem anan sing ro NIA ti chuan case anzir chia nuwa man non le ni in tuna NIA custody achung thurel mek ani thuan tar lang bok ani Manipur buaiwang hian mi zani chuangin nunna chanin mi sang chuangin hliaman torba ka mi singa don chuan in le lawan chan to buka Manipur state le central sarkar ti chuan Manipur buaiwang hian chomdol na hna sang an thokmek buk ani Kuki student organization le NCR KSOD and NCR 10 NIA le CBI che dan na takin andem the Kuki student organization Delhi and NCR KSOD and NCR this one nimin pia October ni khata NIA le CBI 10 Kuki mi panga anman chungchanga press release nei national agency pani te che dan na takin andem ti kan thu don na the Shanghai Times chuan atar langa heng national agency te che dan chuan Manipura boruak in zia omlam apan mek chu ati chha thule boruak thalo jok athen thei thu the Kuki student organization Delhi and NCR KSOD and NCR te chuan soin arang thei angbera CBI le NIA 10 anmi man te chu chwa turin an phut hemi chungchanga hian the Kuki student organization Delhi and NCR KSOD and NCR te chuan heng anmi man paruk te chu India dan pui manga anchunga rorel na dikta kalpui an ngiata Manipur sarkar chu inrol lo turin asia tirbok the Kuki student organization Delhi and NCR KSOD and NCR te chu heng Kuki mi pui soilo paruk te tana andinzel tur thu Department of Information and Publicity KSOD and NCR kaltlangin an soibok ani Youth of Manipur ten Manipur Chief Minister Thlak an phu chu thil ni theilawani Manipur Minister Leisang Dem Susindro Manipur Consumer Affairs Minister Leisang Dem Susindro chuan Youth of Manipur tele Manipur MLA le Minister te New Delhi anin mutruma an thil phut Manipur Chief Minister Thlak ti agenda chu thil the ani lo thu soin Manipura President's Rule puan turangen na nena danglamna omlo thu soiti kan thudon na the Imphal Free Press chuan atar langa Manipur Consumer Affairs Minister Leisang Dem Susindro chuan Manipur Sarkar Chief Minister Biren Singh kai hwai chu Manipura remna le muana theinan thei to pama anlak thule nam pani inkara buaina po chinpel antum thu soin chumi tan chuan Manipura pol sang ba ka nam sang te tan wala ngai thu Delhi changa a ho nuwa chanchin mumi te akomna atar lang ani Manipur Sarkar ngen na TMB report in Atarlan danin Manipur Sarkar chuan subsection number 1 of section 74 of the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 clausanin central le state thunei to ten investigation an kalpui na konga social media emo chanchin bua emo mangin mirin hlel an man te chungchang engma tar lang lo turin Manipur mi poite an ngen thu TMB report chuan atar langa he thu chhuah zom lawa ti lui tu te chu atlem bera tharuk lungin tane mo poisa choi theina ani ante bok Manipur Sarkar chuan mi poite chu he thu chhuah hi zom turin angen ba ka Manipura remna le muana omnana sarkar malak na te chu thlop jok turin angen ani CRPF ADGP le JDU party shwai to ten Manipur Governor Anmo Binod Kumar Singh IPS ADG CRPF notice zone le Achilles IG CRPF te chuan Manipur Governor Anusuya Uiki chu achena Raj Bhavana muin Manipur din munte an soipuya Manipur Governor chuan CRPF te na tho sang te a lom thu soin thei to pa remna le muana dap chungchanga malazel turin aloshil ani hemini vekyan Janata Dal United Manipur State Unit President KSH Biren Singh Baka shwai tudang Dr. Nimai Chan Luwang Samuel Jendaile o nabak Kisor Singh Tiswan Manipur Governor chumhu in memorandum an theluta he memorandum a hian lir thei khaltu te ma khwa chungchang soin Manipur buaiwanga anhar satnate anthlen ni in kanthu donna the Imphal Times chuan atarlang khati zong kha tun chumata na kanhan ti chhuah thei te choni e